nganong ya phi lada phi thit inverter haying phi kwat no pendai inverter phim dan kam ban khot misteri le hi dalade mentang ni kaya phi kum no phin le ha kor kom ko basuk ha pek mentang pek ne inverter i barim ina de inverter barim EB700 model mo tenang ne nadin kinyo kidon atli light li ki wayar hangne kidon light li ki wayar une uwe wayar uba fide ban plug ha kanu ka socket une wayar uba pin plug ha kanu ka socket une plug jong inverter kumba pi plug ke TV kumba pi plug ke TV no kumta hi kalau kumju une inverter bro une plug jong pe une 3 pin top une pin plug ha kanu ka socket pin plug ha kanu ka socket mo te plus leka udon saat pilih wayar une wayar ubade balik cibetari pe une ubasau udah yu positif wan pe hanya itu positif yang ne udah positif nanta yang udah positif pendak hanya habitari pe une bateri ru hanya athok positif pe une positif di hanya kamera itu positif te ya une positif pendak hanya bat ya une negatif pin pendai ha negatif so doang te mentangin pendai ya une positif suamo hang ne ha positif pin pendai untuk panong tang dan tak bol tu une inverter udah ubarim tak melelei untuk dengan tai sudah ke plasma nang makan to pin itu laskan mat une pendai ujung negatif ujung negatif in tahap pendai ha une terminal jong ne bateri udah negatif mo thì une ngan loy siwa ya une an thep kumto ban pendai kumto ban ta pade an pendai kumto so no way non pendai kumto hi te kumto udah charger pe une ne ro hap khwai siwa to pi ngala de panayu hangne utto pi ngala de pandai mo une minus ngala pandai minus jong bateri une plus ngala pandai plus jong bateri tanggung to kalabian sutuang kalayo inverter dayo une pandai plus pada minus tanggung to tenan ta pade ya une pade pe yo ne plug mangabatay pi man lefi don si light li gawaya ne jong bateri positif negatif hangne kimi light tadi gue ya. Kemudian pada udah jong ujung inverter mau ban plug nang mau undi light udah inverter. Ini pada plug hangno ban plug kolong bay. Kat nama dan ki socket plug ini kolong bay. Mah dapat hangnya udah gue socket. Ini hangnya dan yang ini ujung inverter plug untuk plug hangnya. Dari yang ini bila ban plug hangno ini. Kat cuma dan ki socket mau tiba ki charge mobile tiba ki mon power line socket ane ki domestic socket dia une phila kan plug hangno jong ne inverter sutuang jong ne inverter bat igene bateri pade kuntu ban pendai tan kata kam jong phila labian pinang sekumta tenang ta pade fi hangne bidang gini ki socket hangne hapok jong ne inverter da une pin hap ban plug haune mo fi une pi kuntu pade fi syaka mon bat syaka dieng mo une udah syaka mon une udah syaka dieng Taya une wayar pin pendai ha kajaka une ubasya kamon kumto mo te mentangan peti pin kumnongan pendai ya une mo pe ya une ngan peli kumto mo te ya une pede ngan te kumto ya une ngan te kumto te ya une wayar tang way pin ha pendai sakalen kamon mendai sakalen kamon kanang mau hangner unrung sakalen kamon toang daurung sakalen ngadeng kam dei mo udah bandung sakalen kamon pengen pendai hang ne ha kaliang gamon mo ngalathe kumto bar yang ne pade ngan pendai hang ne pi pe hang tu pe kumtai kumto badang ta pade sakar wai tang dei kumto pi sa kaliang gamon ulalay mo sa kaliang gading sa gamon ulalay ngala pendai badang ta pade ngan bu ya une kumto badang ta pade ngan tap ya une kumto
untuk nang tangan sapiting itu suka. Tuh, tinggal ada pendai, rimbar. Tinggal ada pendai yang ni tong gue begini gue ya. Ini gue ya, ni. Une tong gue nang nem tadi ai, de yang ni ngan plok hang no, ngan plok hang. Ni, pi kum tu, plok hang tu. Pe kum tu pin plok. Te yang ni tu gue ya ubah matang mau gue. Une pin pendai hang tai MCB mo, ubah de ujung kain. Pendai hang ni MCB ubah de ujung kain. Itu tôi nông ngoại ngala lại si jurang pi, tôi meu kemun ngan pendai hang MCB. Dengan pelai nong ni sedih serum untuk mo ngan sim tong kemun. Bạn ngan pelai MCB untuk angka pada sampai hamo nang ba pahiru pinang. Apa? Pi, pendai nang ni pendai nang ni MCB pada ujung kain. Pendai ujung power line. Pendai ujung power line 16 ampere. Pendai dalam ni mo. Pendai 6 ampere mo. Tapi kalau ada pantai yang ni nang ni, yang ni pendai pendai nang ni jerong. Sutuang, pendai nang MCB nang nasional sepo. But hang ni pendai pilak panlau yang ni. Pi konektor pilak dau panlau yang ni. Nang tahu ni pendai badan ding, une bawan nang ni. Pi nang isolator kumto nang wayar hang ni. Wailang bat une 16 ampere MCB ujung power line wailang galai hang ni tementang nang ICU ngan ai la gajong ngan lau no yang ni konektor dengan lau no yang ni konektor mo an pelip swa galai te une ngada banceng yang ni am men hagane ngai lang na une oscillator uyai untuk ai lang bat ujung gaing bat ujung ga power line tementang ngan ICU ujung gaing une 16 ampere MCB uyai lembah jong gane galai kumawan meter tementang hang ni tudang jong le MCB jong kayi udah ni ai dengan connect no ni bawan na inverter pi ni ang connect no hang kai pi ya tudang ai untuk ang connect nang tangan fit ring pi ni waya jong inverter bawan na inverter na fit tudang jong le MCB jong kayi pi ngan sai uni pi ya fit ang MCB jong kayi uni pada wan naga meta uni pada wan naga galai ke barang jong pendengkam no na komentar mau ne usitin MCB una pada ngadam sim su na gane galai bawan komentar ngasim no une na inverter baik nang inverter udah une nang ka une waya medra uli chejin mo tuang tementang pelai no MCB une tementang ada pendai untuk ne kayak une wan nang ne une waya untuk une plug inverter yo ne ngasim na kadang jong une MCB nang ta uli chejin to labiang mo gato nang pendiam nak mesti the, nang pendiam nak tu satu, batang tak pada ngantap no ya une, ngantap pada ngantap no une, biang, mo, kan pendai skru no, biang tu, batang pendai skru toh, lah biang mentang ngan kau une kunto, batang tak pada ngantap no, mo, lah biang ngan hair no, ngan pergi satu. Hanya pada ngai segeleng gamon. Tuang hang ngai segeling gamon yang ne plok hang no hang ni une op jong ne win betar so tuang pin ne pin plok hang tu pin kum tu plok kum tu so tuang la biang te ya une padeu une jong win betar pin ne udah plok ban ai supply yang win betar une ne pin plok hang ni ha plok pin plok kum tu tuang tentang dengan pendek pai kalai yang kalai mentah kayak ilang bawin betul so dong diberi gibatet wayar kepang yang betul dong kato kadai galuksan yang ditrai mentah yu bantet wayar in betul mau kepang kata datang kaji peluksan kaji way siya kepisah joki nama kata kadau haba pendek in betul jadi pendek baik hak kena gurkom kena ba ditrai dengan luksan tan bantet yang wayar betul teman-teman kan ada video yang sempat haka next video nya kata ada yang sisa dan berman. Kublai sibun kublai sia jaru.